Sultan Adiwijaya ngadili papangkin langkung diminta oleh Santana Budi Mijeling edel melomong pun agati Bandro Slendro. Adipati Wijaya kan untuk bodi mau sidang pemanggilan. Masyarakat itu ampun kewajiban dan kewajiban termasuk. Mau baca pengetahuan sekalian. Gusti Prabu Sultan Adiwijaya mau sidang pemanggilan termasuk Sultan. Mina dari hari ketika sacarangan ya terus sekek ngantus bijil epon Adipati Adiwijaya. Tapi ati dalam sasaran cuma hanya ketekan epon dan dalam. Bagus. Joyo mertani penjauh dan joyo pemanahan
ampun sami sekek ngatos atas kadiripun Sultan Adiwijaya eden lampah pun agati potrek Mangsem Sulandro. Tika seserangan engkel aleng kini ekor si gading sepon etan tuaki kalaban gula cimpaman. Alsai di dalam jajaran ampun keng tidak aduan dalam kalau aleng ki esinga cara kencarkan itu di dalam jajaran nyo on piam dalam. Ya Pak. Paman Laskar Istana. Wala! Mator sekelangkong bulu atas kekompakan Tika seserangan cimpaman. Engkit yang dalam. Mela dari aneko. Tika serangan engkel saper tarimana. Tos ngantos samecil epon raji gula. Ajeng jempaka. Seperti norok nyaksana esena papangkian esa contoh cimpaman. Artinya sidang pembangkian esa makin tak boleh kabiti. Ngantos pikir epon yang dalam kustakan kodam. Sesek napa dalam kebun Tika cimpaman. Jumorong di dalam cadangan kesukaan penang dalam.
Salam sempurna tika tarima kalaban bula deh. Pon engke. Esena Keraton Pajang konsane kompak ji. Engke. Persidangan kutimul anak kalaban bula ji. Oi karinto menabik pada kami di dalam jajaran cuma orang kasar pun am dalam Gusti Prabu. Katina petika sepun itu gas kalaban bula ji paman. Ngatur satu rakyat esena Keraton Pajang nape sikap orang ji paman. Pon engkel cerba eki mun budak kabula ji paman. Biar dalam Gusti Prabu Adiwijaya. Sebelum Epon di dalam jajaran karinto. Motoraki Epon Keraton Pajang. Langkong Epon di dalam jajaran esena Wangkit. Buatnya usah kira salah. Sempok songkem pangapun. Salam sempurna tika terima kalaban bula. Epun tel dalam ate bula semua jadi malam budak Keraton Pajang. Motor sekarang tongpiang dalam Adiwijaya. Sabi Epon di dalam abdi bukura adunan dalam. Kangkoi nata jalan roda pemerintahan Keraton Pajang. Esa cemakin saja roda-roda pemerintahan. Muna mempunyai masalah pembangunan. Karinto ampun tak ada kekurangan. Keraton Pajang karinto ampun nekakin masalah kepemerintahan. Pembangunan karinto ampun lancar sampai kamar sotisa. Satu rakyat Pajang karinto ampun tak ada keluhan. Saya pun karinto saya kaping 2 ekor. Masalah tentang perekonomian. Satu rakyat Pajang. Saya semakin saja ampun sana makmur. Tak ada rakyat semiskin, tak ada rakyat sekalaparan. Amar kebun apa? Dan dalam mimpin Keraton Pajang karinto. Tak ada bidatin serangkan king ramai pun nangkut. Rakyat karinto semiskin pun si kaya karinto tak ada sekitar. Sampai irangkan serangkan dalam. Supaya rakyat Pajang karinto makmur satu sebelah. Artena pakun satu rakyat muda ji paman. Tidak sesiap dengan benar. Ngajalani kemakmuran. Terjukan pembangunan pun sampai merata masuk dan budak pelosok-pelosok desa ji paman. Karinto sampai ke pelosok desa. Saya karinto sebelum desa bergurungan sampai ke perbatasan karinto. Ampun sadrata Adiwijaya. Sakalang belum budak ketika seserangan. Anak ketika seserangan engkel sekali sama terabat kok. Budak kangkui. Amu sawaramu budak pilih budak. Ajeng cepat aja. Mana be abdi dalam sesarangan ngiring ke serang ajudan di dalam serang ajurang saja pasukan dalam Adiwijaya. Demas ajeng cepat. Engkel jaga Demas. Kenapa sih pendekar empat sarang penting kamu dah? Melana budak esa senanto makumpul satu jerikan bola mantra terjukan tika sakare. Dulu, Nyatana budak-budak perempuan budak ketika dek emas ajeng cepat. kenapa sih pendekar empat penting kamu dah? Anangin sebelum boleh ngukar aki mu budak ketika. Tika ajeng ci mu budak kabule. Nape siatur aki budak ketika. Tika kau tu nurut dek emas ajeng cepat. Mas, Adiwijaya. Kenapa sih tak itu tanah sarang penting kamu dah pancingan kak Mas? Jak pancingan lagi kan penganak ate kak Mas. Mak lagran penting kamu dah kak Mas. Mak lagran karaton saya tak bagi pancingan. Penting kamu dah kak Mas. Tidak mati kak Mas demi cinta nak penting kamu dah pancingan kak Mas. San mesan eman dek emas. Dulu. San mesan niser. Torot dalam permintaan budak dek emas ajeng cepat. Kenapa sih
bodi pen pasar Tak lain boleh sepen tak amu kuda katika dek emas. Boleh tak minta esena keraton. Boleh tak minta apa emas dek emas. Boleh kun cuma minta Boleh abinya boleh dek emas. Ajeng cepat. Nanti pun apa yang Abi niya boleh cing paman. Kadinto turun saus Gusti Ai. Cing paman. Kenapa boleh Kadinto? Adi Wijaya Kadinto eko cak pemimpin, eko cak rato. Ada cuba nak saing ke Kadinto ala benar. Marakan iko cing paman. Pilih muntak tong tak ala. Cing paman. Bula cing paman siampun etorone karaton sareng Kanjeng Rama. Hajega Kak Emas pas pangke tetep krato cing paman pungana tadek pada cing paman. Kak Emas panjenengan alek boleh boleh Kak Emas. Emas. Pola napeten kaula tak andik turun sareng panjenengan. Artinya jika ngerti. Nape dalam tujuan atau bula dek emas. Karena bula keangkui keluarga orang bini lain. Tapi bula tak adina abai natika. Karena bula putu turun dek emas. Dalem ten kaula ngerti Kak Emas. Ananging Kak Emas, puten kaula Kak Emas terus wargana panjenengan. Orang babini bila aridai Kak Emas. Lakena abini dua Kak Emas. Kini kareng bini sepodi apa jungan emas ni swarga pagi caipon Kak. San mesan jika apa jung emas dek emas. San mesan jika norot mongku ojak na bula. Karena orang bini saya kena seribu dah kini kok andik laki dek emas. Mun andik laki mak eka bininya Kak Emas. Kolang Kadinto Gusti Ai. Serajan orang babini Kadinto andi raka. Utama andi laki. Kenapa kalerona? Adi Wijaya Kadinto pemimpin, rato. Oke cing paman. Bila cai pun ratu Kadinto Mira, satu aja rakyat Kadinto Mira. Mira cing paman. Ananging cing paman. Maraniko cing paman. Mega juko aing ngasih tak leku cing paman. Mun pas moro-moro galak cing paman. Coba nyama lah kena bula selaku pemimpin ngalak dinena orang cing paman. Berapa pun akal saya tak bisa analak dek emas. Kak Emas. Jangan selesai dek emas. Demi cinta napeten kaula dak panjenengan Kak Emas. Angke dek emas aja cempaka. Berapa dek emas. Pasera orang bini Kak Dinto Kak Emas. Sri Iswari orang kisah dek emas. Sri Iswari Kak Emas. Angke dek emas. Buatan kaula Kak Emas bodi ngibo Laskar Mahabati Kak Emas. Saya maksud benar tiga. Acan kolang Kadinto Gusti Ai. Napa cing paman. Ajuran Kadinto tak parlo kebete. Ajuran Kadinto termasuk potret. Utama rajina keraton pajak. Oke cing paman. Ajuran Kadinto tetap diawal ketat. Amar kebun apa? Keraton pajak Kadinto. Esa semakin ampun kebodohan mereka. Ampun kebodohan naik daun. Bermacahara keraton pajak Kadinto sita karosota. Kicing paman. Dan kali memisah ajuran telemi Kadinto. Lengser dari keraton pajak bangku dikawal ketat serang kita. Matur saya bisa kalah cing paman Kak Emas. Dek emas ajeng cempaka. Buatan kaula bodi masuk Kak Emas. Dak Kak orang bini si Andi keluarga Kak Dinto Kak Emas. Apalah buatan kaula Kak Emas. Jak yen buatan kaula Kak Dinto Kak Emas. Pacaran na si lakekna Kak Emas. Buatan kaula ampun ngandung 3 bulan Kak Emas. Ongkon-ongku tiga dek emas ngaku cara kata kini. Dalem Kak Emas. Napa tiga tak los ngalose berenang pula dek emas. Kak Emas. Bukan kalau tak minta apa-apa napa dek panjenengan Kak Emas. Cuma minta apa dan kalau jadina Kak Emas. Tapi motor amungku dek katika. Pote ongku tika atena dek emas. Matur saya bisa. Melana bulu motor amungku dek katika. Saya nggak tiga ngastete dek emas. Egang gua Kak Emas. Malah apa sa orang bini Kak Dinto. Saat senonto oleh dari bula dek emas aja Nyon cepat. Amet Kak Emas. Ngastete dek emas. Lemes bagi weapon Gusti Prabu Norok badana aja cepat kaji. Napa cek benda ongko apa tu apa nak bula? Kangkui bisa kabin bula kalaban si Iswari. Di dalam sasarangan Kadinto. Kadinto pakun ngawal ketat badan Gusti Ai Jebak. Amar kebun apa Kadinto ikut cak orang babini. Esa semakin Kadinto dalam peperangan.
Ika dinto agang gua caipon rajin orang. Kecing mama. Ika dinto benih urusan saroban. Ika dinto urusan caro. Menanti ke serangan siap-siap kacing mama. Aku siap Ika dinto. Kita dalam sacarangan nun. Keraton Pajang Sekadema Aji Cempaka ampun sarujuk napasya abdadadiki pangarep dari Sultan Adiwijaya keangkung epateti madu epon dari Sri Iswari dari Patisan Sumedang Larang kantos Ajeng Cempaka aku bersiasat terbekal ngancor bedena dan rumah tangga epon Sri Iswari terngajak setuju laskar istana keraton Pajang nak adiri pong kurakidimin eden perjalanan epon Ajeng Cempaka saat semakin ajunan budi bertakapi marik senator Garsaki dek kamar kapotren Sumedang Larang sikadi maneng Kadipaten Sumedang Larang menangkap putri kahormatan sikasatu Dewi dan sarang kabula epon Jung Arapa malam setiang kok deh pak rasa neng kok deh tak nyaman kok teh dunga tak ngejar apa ya teh nggak biasa naseng kok hamil bodoh puna pacung mak buruan nampian nggak gini kamangken tahu ya mil ya rasa neng kok deh kapotaran pada saat aku rasa neng kok buru mil mangkanang kok tak ngejar Ula kan pun ngucak sebelum pian asarin abot cokol lu napa mare lah rasa namil orang jeria mil aku tidak kasih kok mil empian nih goreng lake iya mil aja saka sampet jakawa sesa mil roban aja genteng mil pas beremah di dalam ka emas mon tak teka sayang lah panika ada
Jaka putri kahormatan Kadipaten Sumedang. Ampun kalian setong pada sekasabut Jaka Wisesa kantos Dewi Intan Oncar keaku bejurga keraton aneh isat semakin hadir ajuran pendidikan setong patisan Sumedang leres itu epon Sri Iswari sekali mering sepo Sri Iswari ampun tos ngantos atas kehadiran putri epon berbagai sebutan kemudian hadirin ngirim biarasaki patisan Sumedang. Kataan di embuna sepenting mbak Narya ban selake tak tokaran apa arah sabungana sampean sabo direng sepo katinapa bah oning na bade budian bade kamma pokok penirusan na kaula kasa kan sak beluna pon Raden kaula nika pamit kanggo nyare kalakuan bener kan koduna reng bini Budi nika mbok coba dua oke mangken teh aja enggak emah Bapak mak bisa Sri Isana kak into pas tak apa yang oning kuda kepancingan. Seka mengangkok jadi ya cong buat nase bini. Jadi beri mulara mak merah antara kajete. Antara kata nian re amit kangkok na. Demu mati aja ngapa. Kimpian ne kocak reng sepona saya wajib mainga. Salain raka mun kaula napa ya kaula. Engkok lah mare mainga nak ya. Kati acinga. Bak nandi laki. Senajan tandi laki. Entara kalor kudu amit garing tua. Cak nangkok. Bapak bene bede cak ocakan saya kocak reng sepo
ota boreng tua, boreng orang abit etunya tak pada. Jadi artena, mpian mik kun perak odi oben tak bisa malaya anak kasak ngaruah. Jadi pada na burung kok kan main anak. Oh bagus ngaruah. Kan lah main engkau. Menurut saya kok bang. Dia cikar tak kira pikiran saya itu. Benih masalah ni benih nak kadisa. Mangken etika nak gele kocak reng bini sapedi bini na orang kasa. Le paling gunta, paling tendeng lalaki mangkata lako, cek kama akan berdareng sepo tu amit. Cek antara ka Tegal, ka Sabo, ka Gunung, ka Sok-sok. Iya jongkok sapora anak kabar Paman. Oke. Benar cek endernya lah aki ya rea tia cengar bang. Takok tia cengar ya amit. Bapak kan kemudian sepo bang. Takok tak ngiding bang. Kimun gani ka tak patengi ding pur-pur colok na gani ka sebagai reng tua pun. Siapa tak pakai ngidi? Bian. Ben tahu apa? Wah, enggak. Ya. Jadi saya coba ambian. Wah, tak kopong kok ya, Jong. Coba. Babing saya kanan saya pokok dia. Ajam. Ajam. PT. PT. Tak bisa aja. Apa tak bisa? Saya kanan pun saya kacir biar tak sami. Lobeng pangidingan tak pate saya. Salah je nandi na ajam, salah je nandi PT kan dia. Buat bangun cak PT guru. Tak percaya ayo. Dan mik Pacoloan. udah kemudian ada lagi. Iya, Jong. Kok minta? Kamu jangan gerak. Bakun badah. Masih banyak ikan. Iya. Engkau maaf saporana. Engkau mengaki ya kasebini. Buruan na. Entara kalor tak ambil kangkok kanan wah. Tak wajib kang dipancingan dan itu asal orang. Wah, iya nak. Wajib tiaring tua sapora sabak apa? Bila anak salah, ring tua norok salah nak. Tinggal tak apa ya itu. Iya. Yuk nak tarik mana ya nak? Sebutin si atau karang benar ya nak ya. Dinang kok ngerosah ya mas Rom juga kering mas nak ya. Dari mati kali mas. Punten tak dari kadi maepun kan mas. Mak bisa tikaan ko pas tak amit dek mas. Amit tidak pasera dan kau lekam mas. Sedengan nengai compok sobung goreng sakale. Bapak sobung paleman panjenengan sobung. Anu apa amit tidak sera kau lekam Ada apa? mas. Bapak tak ada mulai. Leres. Padahal bapak sih bedeneng eroma dek mas. Gelakan tak ada orang ya men. Ari aratina tak pertajam kok sangkuni ala-ala rucau men. Kabelo cek nyari kadu tiap Kamas. Panjenengan tak usah kak ento pun apa. Berat masalah tenggola keluar. Tenggola tak kira kamas congot coba dena panjenengan. Kaulah keluar. Asare bedena kaju tanya ada mila pun kamas. Kadek ntar dek mah kalau benti aja ngau. Dan kau udah nyari kaju ke saya kata anak adik tangki dia cuy. Iya mila. Be cek lecek kang kok. Engki tak nyakit dia cingga. Pada dia cing saya nyari wenduanan. Nyari kaju mana? Ngocak nyari kaju bang bang. Engki. Kaju naik di mana? Abah kaju na pada budi. Semiko lah kau le tak kelar anyora kakak aman kau le. Oh maksudnya kaju epa polong atau pok tak ekibo. Tak ekibe. Kau le tak kelar sini ona. Lara sender kamas. Tak lecek nih lagi. Ongguan benar tak lecek kan. Tentang nyakit dia cing ni kak. Bapak. Cing di mana benar? Dan kau lah keluar. Asare kaju serena kilepan cenengan sobong nange jompok sekolah si Amete. Kaya salah setong apa meli amit kang kok nak. Kime? Todus kok nak kasih lagi nak. Pak,
Tanggola tak kira coba dana laki, Pak. Bah, ngerti. Toh bisa bapak. Tidak laki datang tak ada orang. Apa boleh tak ada sebini. Ada nispa. Nika aba kele ratin kau udah sapora. Beni ratin nika tamburuan. Tapi sana jen tamburuan ki wajar. Nyaman naring laki, posan garing bini. Engku namun masalah tampuruan ria paman. Engke. Engkau orang berusaha ya keluar dari Roma. Oke. Mun mbak nareben ratinakan syarat para resa arel semalam keluar dari Roma. Engkau kan tak tahu kia apa saya lakoni mbak nangi luar bisa. Wah, kan pun apa ring uning juk nyari anakku kakalaton kadisa. Saya kamak satratin ngak nikah. Ring bini tanpa bodo ring taduk ring lakikna. Pas alalar takut bodo nyanyian nasi lambok. Apa nyanyian Laguna lek marne labang bodi bodo nongka ngak geni ka ora kok. Takut ngak geni ka. Iya. Maraban maaf kaselaki asapora. Iya. Tapi cak ulangi boleh. Antan Pak, sekalian makin anikatan gola Pak tak kira ngulangin boleh kesalahan Bapak. Sore. Sri sana Kamas, bula motor anak. Kalamun bula aniko yang kep laki natika dik mas. Tika aniko cek sampai keluar pun sarumben dik mas. Kalamun tadak bula aniko kan bula bapak dik mas. Kamas. Dan kalau lamun pentangan kuda panjenengan Kamas. Sajelas sa panjenengan tak kira betah panjenengan apolong santen kaula. Buktena mangken ki apolong sang panjenengan ten kaula Kamas. Oke dik mas. Mungkin bula pertaja katika dik mas. Kamas. Kenapa? Make ponten kaula kak dinto sareng panjenengan padereng ta andi. Dan kaula tolos eman miser dek panjenengan Kamas. Bula eman juga katika dik mas. Mangkana kalau muntika aniko keluar ben sarumben dik mas. Keluar tanpa pamit mu kuda kabula cuken ke bapak dik mas. Bula aniko tak rida nanti. Berarti mang panjenengan kantanika tak partaja dek ten kaula Benih bula Kamas. aniko tak partaja dik mas. Namun bula aniko sebagai orang laki dik mas. Argaina bula sakonik nanti. Kamas. Ki maaf sapora ten kaula dek panjenengan. Lakar kalero ten kaula dek panjenengan Kamas. Kita anak dik mas. Mata teh dengan dik mas. Kamas. Nape? Panjenengan ngajak asarin dek ten kaula. Anangan panjenengan kotu bade sekaon ini Kamas. Nape dik mas? Anangin ten kaula dateng bulan ngajak apolong panjenengan sareng ten kaula. Mata aja kerja tika dik mas. Ongkuan Kamas. Cek dengan guru tak oleh saminggu tika pon dateng bulan pole dik mas. Oh, Kamas masa panjenengan tak partaja panjenengan dateng kaula. Kenapa adan kaula lecet ke panjenengan? Jadi mas. Karena tika aniko dateng bulan ki tak ada pak saminggu dik mas. Masa dateng pole nanti. Kamas, nyamana orang bini kadang dan sakadang tak teratur nggak keruang Kamas. Ki kadang datang lak sehari dua hari deki bersih sopu datang boleh Kamas. Cek aja kira ganteng. Kamas, Kita anak. kola eman songkun ada panjenengan, cek terona juga songkun datang kola polongan. Apa? Mas? Ora ada masih pada tamu kan kok. Coba buka. Nika pada tamu. Dari di mata mau Kamas. Ki orang ngauningin kau lo. Oh, Mila. Panjenengan dari Kak Dima kan tok. Sengkok beda parlona dak ratina beuna paman. Wah. Ratin bah. Kain to pada tamu cak epon. Kamaca kau sesa?
Siapa jadi orang? Jangan mata kenal Kak Emas. Kan panjenengan Kak Emas kan pacaran puten kaula Kak Emas. Oh, Jangan adu berpanjenengan Kak Emas. Maden adik Mas. Tika aniko tak usah jak-gajak tika kabul adik Mas. Tak aja puten kaula Kak Emas. Kang Mas. Nyatana panjenengan sinis mamangit nengadenkan kula panjenengan pacaran. Mas, Keneka oleh na panjenengan kula dari pisang ngocak asare lako Kang Mas. makin dingin dek Mas. 3 tahun apa kok orang nikah dek Mas. Bula tak tahu kia dek Mas. Apa paman? Mangken paman. Benakanlah tahu paman. Jaratin aja ke saya pacaran sengkok. Engkau apa berat 3 bulan lah paman. Masa tangan rasa aki paman. Saya sabuan paman. Tekak tak bulan jai sengkok paman. Sengkok nareman nang kema paman. Mangken gelo. Atau semangken paman. Ai, mak tepak ka malam salah sagada tengah necim dia dia. Arap apa? Jocim mana? Mangken ke kaula mak antar karatin kaula kanan tak kenal kampian. Iya tak kenal paman. Jak rengon apa pacaran paman. Arya jet pangitek paman. Apa pola rendik bini paman. Kaula kun perak mainga ah. Apa? Empian mun tak paju ning ebobengan, jek entar kata tanggana. Orang ratin paman, keng perak karatina sengkok sendok paman, mungkin selain tak ndak enggak paman. Di Maria kasam putri ya. Paman. Pasti tahu. Banyak tak usah ngaleng. Ongkun aja sajelas sabak nare sekongkol ben ratina iyo. Bah, ngaleng dari pon apa terus pon apa sih aku ah. Asompa kaula menteri salah medok, mun kaula sampai lecek ngangnya. Apa anak sopa mantir salamat dah? Jangan dua apa lang kaula. Demas, tak ngako lah kena Demas. Mak perak, rak manggerak tak ngeding kamu nina ayat sembilan di. Tak ngako kak aja. Cet marakan iko tengkana tatekan orang lalaki siampo ngaleng, siampo salingku Demas. Rasa aki Demas, di kamu aruma tanggal galbarin kaniko, mun tak apa pacaran mula, apa pacaran lain nah. Sengak Demas. Mangken. Nika coba naling lagi ini. Perak salah medok. Mun empian yakin jek ratin tak mana apa. Roma tak kira rompu. Keng mun jet atau kara, pikir gelu. Masjid amunyi bon. Fitnah nih kok Mas. Tika aniko tak usah kau taja dek Mas. Tak usah banyak caca boleh Mas. Makin cukan tuh dan kau lapor tak senang dah panjenengan. Kenapa dek Mas? Keluar dari kampung Mas. Wah, Keluar Mas. Tak sokat dan kau ngapa suruh benar panjenengan. Urusan itu bula aniko ngiling ocak nanti kamar kediko dek Mas. Telak badalatan kau Mas. Jangkep dan kau itu rajin panjenengan Mas. Najan aniko bula salah yang ketika dek Mas. Nanging bula tak sesuai kalau bersalah bula dek Mas. Aniko fitnah dek Mas. Bukti aki kalau mau maneka fitnah Mas. Muncat maneka fitnah bukti aki dan kau keluar. Cukup dek Mas. Tak perlu bula aniko bukti aki yang bula ketika dek Mas. Bula orang laki. Bulan di akhir. Najan bula aniko orang melarang Mas. Nanging bula aniko pun iyo aja kalau berikap. Kita anak dek Mas. Tapi tika aniko cek astam bula kabula dek Mas. Oh tak kira kasta Mas. Nyari yang orang lain nemu salah kiri. Segedek sarung panjenengan Mas. Udah sangka pacaran. Aniko belum tentu bener nape. Bisa kenyataan tika dek Mas. Pon ngereng keluar. Kau sabda tadi di babangan. Ibarat ini awak. Nyata-nyatan kau lemau nengi Mas. Cek kalamor kadin tosor itu. Kancing banget. Maksud kawan tujuan badan kau lemas sama kuda. Hari itu tempat. Pakon Gusti Ayu Adiwijaya kanggo abetah kuda pancingan ka keraton panjang kali. Dan kau lapor ngau nengi cing paman. Saya keketi ampun ngiring karena salah cing paman. Saya berbekali sayang saudara,
saestipun carita salaki lancung ananging bektipun sitak ngidini hadirin kalawan yahuni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, 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 jumpa. Asoy, asoy, asoy.